Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki kubor bamenta kasngi. Hadian balami ka jingklumar ka bam sngoto halor kaman dawais bo yuria ki nongrem menha ka arfu arterik unailar katanat kamrep kamriang ka jila bar ka farmer welfare jong ka sarkar jila kala pelong ye ka jingyalang hamau katen ban pensyai pat ba ha ka biade ba ka notification jong ka sarkar jila ban ailat biang ye ka jingdi ka dawais bo. Ka director katanat rep kong armajau ka bladan lang ban senran ye umentri. Hagabe day bakatay kamat katanat ka rep karyang kalawan ra sendon da ka jingpin na pat ba hagaba umentri baday ped ikatanat rem uba bante do lingdo haga jingyalang pat ba ban pensyai knang baki pat ba nong rep kin sngoto banumdon ka jingsya yalam haki riushim kabu yatho uba bante do lingdo. Umentri katanat kamrem habau yoi hakikot kubor pareng kitho man kapor syapang gani ka dawai babali ka sarkar kamut ban penslur ban wanra biang ye ka jingrep dawai. Uba bante dor lingdo ubla sya kentho babali ka sarkar ka wanra biang ye gani ka dawa. Ha ka bala kenno bagade tangka kampen biet election ban penmi ye ka hukum ha ubnai risau. Umentri katanat rep ka sarkar jila loong balada long kiladei ban penmi nadu usnem arhajar khatpra ya ka hukum henry kumbala puli da ka distriktor ya ka hukum ka long bakani ka dawai kakta ya ka kot ka kya hadu kanu kakta ya ka kot ka kya kinong rep kisngothu ya kata habaya dei berkane namar uba bante dor namar umi khmat ya ka constituency jong kinongrem haba kinongrem ki ut ki nam haban skam kumta un haban shim khyalang ya ka jila baro ka we yatho uba bante dor lingdo ka jingthoir halor kane ka kam dei ka basuk namar kita ki bala nang nastan ki don kam ne kim don kam ni kinongrem kim sngotu loong bahaus nem arhajar khat saw lada ka don ka jingya slok bar kinongrem kinum pendu ya kane ka dawai ka jing pendu ya ka dawai yuria dei balaya lan da kita ki he ki basyong ha secretarian loong uba banti dor kani ka jingle klem da perkat shu ya ki pat ba nadu usnem arhajar khat pra ba ushimti kum umentri sarkar ulaya kren bar ki seng nongrem bat ki nongrep ringkat ka office jong katnat rem bat ka jingya kren kelas dang ka jingla pen ko ngu kadai ha kapor khangdam bak yo ya ka jingkhen ha ka ba ya dei bar ka rem na kaliang umentri katanat rep unnet shedel hi ban yakren bat umentri ka rep karyang joga sarkar pdeng ban ong ba mangno ya ka jingmang ya kasbo yuria ka basngosi kalong badon ki bayalam bakla halor kani ka kam isang long rep iba per ngayo ban shong meeting ban ka department ban yakren halon kali ban wanra biang ya kata katawai spo kalong baro kiyong kadai kabam na syuban ha til parang kiyong next to impossible but ya kani itu epi sywa bangin poidang siya kani kapenta hadu bangin ayo ban permi ya kani office ada hadu bangin dala ban pentrai kambian ban wara biang ini kadawai kamdai kabusuk ban convince kamdai kabusuk ban persmutu kamdai ka basok bangin wanra ay ata ka jingya sutu jumot lang wakong ka basyong ni pumi mentala siya lalong no habban ni siyong habban ni tir habban ni kren habban ni discuss hindi tang department ko sumi but kibai ki department ru but parlok nong rap kanong ipi pi siya ni bayang sidor dagaran karyan hakikot kubor pareng kanta magsilong tayo man kapor ito siya panggali kadaway babalay ka sarkar kamut pensyur banwarna din bak mendanas ki kanang mi kot kubor babalay ka warna din ang kadaway kadai tang rekam ban penbit election dalay ka kam ban penbit election and penmi iya ka office order how na October nomor titik baka model code of conduct kan sa rekam na do December lan ni January dalay ko ban net politics ang rekam dalay kata mentasakan no benay ang don election sandre nyo benay bak nga lada day balong ang ipi nadu u araja kaprang na day benay kini tama ang ipi kamday gusto ngihab ba niya kren nagapo siya po namar
kat kung kartu ka order bala puli da i director kababun ka jingikran kalong magani kadaway kadi wakta ya kakot kakira nomor kisutu kita ba andray nga upi ba ubapay ubabantridor ugay ubami naka-constituency jong kinongrap habang kinongrap giot kinam nahaban ngap hari lang ngap patangya ka-constituency na jong kataro ulit mo bakla day na ngapan ngap lang yakani kari gabi jong ibarokoy badang kinongrap bagkata dito ipi kasimpo nga lies out nem naman nalay nakaway ka tsaka sikaway ka tsaka na-apply siya West Casiel na-apply siya Liboy District na-apply siya po Janda Hills banskap ya gani bagkani kajingitran kalong kababha bagkani kajingitran kalong mangilna pan-convince namar nangkuha ba nung siya ipihan ni bagpiro pitek kilata ba upan ukubi upulkubi usosaw na try kamyurya kandawais po ulong pitong ha laban permisipun ladamla na ladamla dan kam yurya namar ngile yu ni umar bagi permi ngibam na ngisalan na ide na ha ide namar bagi pendak yang lagi kesan ke kami bagi peniskul lagi kau gisti dah yang dah na bagi nang penang pensat bagi nang yo ibam yogi kajingrap yo upan yung sosaw bat kubi hakatan dilung kasih dan dia bengi kamde ke bamanula katay kasyang satay kajingrap kabalajur bat kiyo ban penang pensat ikon gisti lejong dakani kakam dan kami kakam kadu no kai kabanja ha dekat kani ka panay yung saji ko namar bangile habasay habakoy dahil na ba dating ile syarut sekian na kamataman na politics nga try kani ka panay tanong ay laki nito ni nang ni nan her kumaher ka dyan sa po airport ka flight ka ba president bagnanit siya di lasay lusingan ni kulo bumanesta kong karakterya bag ganong torso ba ha no bag itu no biang ban ay ban alat na kabinta kajingan kam jong ng ratsogi nakuha ba nito ipi kata ka di kuway kabaan pa kabang kuha ba nung ipi baka niya ka office order kabalalong ngayon nakuha yung baro kinukat mapindot tip mapindot siya laban permi office order dah ubri yung simet laban permi office order dah kabri yung simet ha kini yung officer ba doon ang ikila yung minta kong pi yung officer ba doon lang ba nga kiwan layo ang di lada ka dito office order kamday ko lalong ay namadon ni mo kunstu bakla ko ko abin sim kabu bagatu kampat day kay tatu kali ka pidon di bawang ngay permi dia sa kuwi order da permi kali kajing job jong norab jong ida dong na ha handai manu ba lam nanti manu ba pili nanti dai manu to ampi ha handai mga kwa mga nong unga mo handai ngoy pi dai mo pi nong ra goy nga ko support kajing job kali kajong pi kamdai kajong na nangalaban ng mga sansem ngamtik adin sansem kay kabanca nangalaban ng mga sansem ngamtik adin sansem kasyong upay ba kasyong upay try kana andai ka kam ka mangale kani jinto kaban na si ng penda si juno dai nam dai ba kani jinto kaban pengsa di kenal haman isnong ka department ka jongi nanti ka mo ngamo ka di jongi ka department ka jongi Bagi kinong rap, kinuan haman gisdong. Bag ban penting na banyo ban ay awareness program. Bag nagwa ban kerpat iti. So bahaya di. Dawan posnong. Kenang baga takarap karyang gajong isisa kan long kabajok. Kenang baga takarap karyang gajong isisa kan long kibang nongrat ni ruspa.
mentang ngintip ngirap indala ada berat ngintip ngomong kanu hidup kanu dai nam dai na ngintip namang ibu jika bagi yang kene kata waispo aku bagi tu depi soal bangan yang ban keran hande ala dan pun komisioner sekretari ban galaong to no pa no sebuah lagi bangin pano yang requirement ngin pano yang jindon kam kanu kada waispo dan kamban pengpoi hante po office mikofet kadang ban alis kinawa kita menang ayo asno bangiong yang aban arbanai nilai banai to nong rak ong pi kan nongin apa apa itu leno bite ha tang gawai nganong pi long bayai sya kendian kapor ke sya kalayan nganang ne kan itu depi ngandaladep nang ne kamiting nganong pa ay gusti bukan lay kepertai start bentang mo kelalit daka email kelalit daka whatsapp ya ilot iku pertai bentang start at kung ga science and technology Henry nang ne ngan mi ngan lech dari sibet nang ne ngan lech goti ngan bat apply nama ngan ikundu du minister du karak keren ban pensat no nak benta banora ini katangan ada berai mengabut bagian ini perkat di mentang kadang dam ni dengan orang bilaban semua kamu lah pinong kumno apa yang kau sudah lisibet apa mentang dam tu iki karpas cewek rap dibalikin iki marba mardi balikin ia gitu kemarap nagani katanjungi nagi tan mau ngat kaleng balikin meliti seo syahat baliti istri cekap salan bat antala dat katangan itu pi si benai ni baik bahkan ni kekali kabangi ai karpas gila tho bangkit dulu don bohongan kit kubi don bangkit sosal don bangkit salah dai nam dai kumta to pi kale nam na di parman kumta niyo ay jikai andala yo ay jikai hanta kan detra anni ni go si benai upan ukubi usol sosal jadi pemi na ni thai dilun piong yang mau kan ro blok piong yang mau kan blok piong yang soyong blok piong yang belem blok wa na kain jan poi saka arlak ton umar mo pemi kam dei kai ka balapen la ban convince ban sudu yaki he ibadan na po sekretariat pak nai pat ini kibril kirat kumno kirat penengkam daga yuria bat kita waispo bat kita wayo nai pat yo na yo nahan yo nai pat wanra nang tay na po asam kata kadai kai kan subi bakta bagi nongrat kijongi naga bos kapor kiu hamta magi isnam arsnam mau di kepala keren di orang ba kita keren jam to selai tangbangan itu ipi tanggawai perlo menta ubah khamsa sanga ba dari bawah tidur hakikat kubur lami kubur pare babalai buan rahmi haidani tenda sya sanga bilen no pagba ta ong bi para nong mangrap ha myo slow ha Mari, nalu unta sungguh bersih. Nama minta kesini, kedai kesini kebang isu hak keki. Kedipaman keperluan ini kekam. Toyawan ini baik kalau kumur kuman. Banyak kuah kalau ngipitan kau. Bang ini lipat baru. Nak bantakan ini kekam. Nihapan ini lipat baru. Dikeloin nam kita. Bagi dan kam ban mi surok bang ini rakti bang ini pertaruh. Dikeloin nam kita. Bangang ngecam kan nomor ki basyong tu lagi bapuli kila tolak nomor lahun ay kinongkran dai nam dai na rio kadon gajing etel kadon gajing ekran kadon gajing tayangan itu ipi nomor ba kita gibre kibelanang lasta kibonton kam su ban pai bau nongrat ulong kuno ngilang kam nonton kam nongrat kim sutu kadai pengkran kili orang ba sikmat lagaw arajar katsau
Lada don kejing selok bag kejing wan bag jengok ini di Jakarta cani ngatrai kemu penduk gadawai. Dai nam dai na. Namar beliau belas syait laj dah kita ki he ki masyong ho sekretariat. Kan berkatsu yupai ba. Nado pengasimti ho warja kapra. Ngasang banyak keran bagi sang norak di goper. Nah keran bagi norak ki jongi badan hatur sekali. Ya keran ni ki norak ki badan ngathan dari kasih jongi. Bat nyong bagi penjan, bagi keran bagi kana. Batka office jongi kata directorate. Directorate of Agriculture kedai ka sekretariat jong norak mau. Bagi isang banyak keran, isang banyak rung banyak mi. Parlo. Aku akan orang IP. Balik ni kalau kini ke office order ngilangkan pemilih. Kita balai. Ngani tu IP. Namar bangila ban convince. Hakapor lockdown. Kenal por lockdown. Niyo ya ka jingkan jing dia. Ya ka statistik. Ya ka jing benmi. Ya upan, yung sosaw, yung kubi, nang nilhan dito. Naihiwa kita, namar por lockdown, umsa banyami, pagba banyayak siyang sinenta kumalakran, duwa mau to. Mitiyak lari untuk corona, mawa mo to. Yung mana, Henry tanggaway ng ito ipi, nasyem niya karay, banpagkan mau yung kipor kinalay, hakapor mga nalong MDC, Uarajan karsau di paibak lajit. Bang uarajan katra di paibak lajit. Bandai pat syariah normal tauan. Jongga meklian assembly dunia itu jong. Bang nak mau hadian bang lajop. Habang alai syariah gisnong iba celum. Mau bersyong gisnong tenroi mau ber. Ba tanggawai kebokong santam. Kalau nak bertajung di paibak kadai kadawai. Baka sorgar keladapan pendu. Bak ngimyo asu. Ngihap pencuatiit. Napo yo pohat kapayo. Nadu usnam arajal katsa. Kata kadai kapag ikran jarum sanay. Kat hambay kandu ikran niya kata. Bak nakalyang kajonga. Najuang yaki. Long dibayay siya. Bak ngiyakran niya kani. Ben pa ben. Namar baka sorkar ka pendu imat don kay Selendan. Henry hadin kecilan lenting uti. Warjar kapra, warjar kat kendai, warjar arpo, arpoi ter hadu mentaus nam arjar arpo.